Hey guys, linjani hayi mina ngi-right, shabu kakhulu. Ngisho ngize le ndaba ezinzima kakhulu, indaba lezi zinzima. Angazi ukuthi kanti kusiyaphela u-2021, umnyaka ozayo uyethu siyaphela, abantu babe sebebengana kanani lapha eSouth Africa. Ama-cases engiwazwileyo are too much. Bathi ngase-Gauteng sekule 900 cases, eLimpopo bathi 430, ngase-Cape Town bathi sokuyi 700 something, kangisazi kahle laphana ukuthi kanje bathi 700. KwaZulu Natal yiyo esize yadlula le Gauteng. Akunzima, asazi ukuthi kathi siyaphela umnyaka lo uyozayo ukuthi abantu babe sebebaningi okungakanani, cause lawa ama-cases engikhuluma ngawo lawa ngawabantu aba-pregnant, abazithweleyo. ya hayi kunzima. Yi-lockdown le ngobana omunye nomunye lo muntu wakhe ngasendlini, so abantu ngeke beyekele ukuthi bebe break. Hayi, lockdown ayivuma mina, ayivuma. Ya, lo mkhuhlane onzima lo, lokhe umhlaba waqalayo yake lawubona lini umkhuhlane wokuthi uvikela ngokucatshile nje. Alo mkhuhlane onzima lo, awunzima kakhulu. Then bese ngiyazama ukukhuthaza oDubo Mthembu ukuthi oDube labo Ndlovu Gatsheni obuya benyatha ukuthi akutshiwo ukuthi lokhe usedamu. Hayi no, kuthiwa lockdown, not lokhu usedamu. Sharp guys.